assalamu alaikum jama julɓe wonɓe sivude Fodia Image Diallo kala ko wontiri nder aduna o hare mi hewrike on fof lallandis ko jawontire ko wontiri ɗon ton donc andite hunde wotere ɓeɗo ɓe waɗi constitution maɓɓe on par ce que ko kamɓe tun jooɗi waɗi constitution maɓɓe on donc e yii dansakoro ma sortimo o wi on o windi kanko si hande si Mamadi yalti wonugol candidat o soutenamo ala ko haɗatanmo soutenugol mo ala probléme e yii hande kadi empêchement jondi ɗi wadde ka nder leydi lagina nayo goɗɗo wowlu nayo goɗɗo dénonce si ɗum no feƴƴi ande hunde wodere kadi en yii probléme wonɗo hakkude maɓɓe on e premier ministre on par ce que yimɓeɓe no sikkude jama o ganda kon feƴƴude nder ton mais no haalede fe déjà o sayɗa o ɓe yeetike fulɓe ɓen yoɓe waɗu koɓe duwa kon e ɗimmoɓe maɓɓe ɓe sina ɗum prochaine gouvernement ɓe ittaɓe fof ko ɗum no wiide ministre de transport mo waɗa ɗo piiji so ndaari déjà tawi nahay sago makko par ce que sa ndaari on o makko ɗum ko beppe on ko hoore makko mo ko kaaƴe ma ɗum ɗumanna sa remarqué ɗum geste jiɗi ɓe waɗata ɗi ɓe ala respect ɓe ala e fuse muɗum ko fiyon ɗum par ce que ɓe yeyata ko tiiɗi ngen ɓe yeyata ka tiiɗi ngen donc immoɗen daroɗen o constitution mo ɓe waɗi ɗo ko kamɓe waɗani ɓe hoore makko goto tawataɓe waɗugol o constitution ɗo par ce que min komi andi constitution ko fof joɗoto haala fi constitution fof haaldata hunde fotta kamɓe tus ɓe jori ke ɓe waɗi ɗo mo 7 ans ma mo 10 ans ɗum ko haaju maɓɓe noon enen ko annduɗen kon ɓeeɗo laabani déjà sina pinka e ɗumanna ittataɓe ɗo donc mo kala ƴetto responsabilité ji mum jogito ɗon heƴen ɓaawo leader ji on ko ɗum wawde wiide si ɗum no feƴƴi ande hunde wotat ɗi passeport ji ɗi ɓe woni yinde ɗo chaque région ɓe waɗay toon tawata wonɓe ɓen ka région noon aray ɗon ɗaɓɓa ɗon passeport ji moɗon ni c'est pas grave ɗum ɗo fof ko hollugol ɓe ala mburi par ce que premier ministre o yalti inni ɓe ndaara tout possible no ɓe artira mburi wonno ɗin ka banque par ce que ɓe ƴetti mbuɗɗin ɓe waɗiɗi e haaju maɓɓe est ce que on faami donc ɗe balle ɗo sattendiji no woodi nini ha feƴƴiti kerol kala mo yiɗa tun a sikkay piridaɗo seeɗa ɓe wadde ɗo programme ɗi jooɗoɗe ɗo ndaron ko feƴata ko nane billahi jooɗoɗe ndaron administration du territoire on o disposition mo ɓe ƴetti ɗo fof nandi ɗum no wata marsude ɗum no wata yaade donc ko yawre ɓe ƴetti on yi sortima kon hande kadi ko wi kon donc c'est pas grave heɗoɗe la victoire et la fin est proche déjà ko ɓen to ko la fin est proche si ɗum noon feƴƴi ande hunde o yi o général jo wattiɗo o tawata a yiye ɗo drapeau guiné o par ce que ɓe felliti kamɓe ko kamɓe on garde présidentiel o mi anda ko kamɓe on garde armée de terre ka ko honno ɓe innata cokko recrutugol sukaɓe inna ɓe naaɗi ɓe yaran par ce que mi yiɗo woɓɓe no inna o ministre des transport on mobiliri sukaɓe buy ko arsi recrutama naadama ka armé ok c'est pas grave wa ande action heɓali ko recruti sukaɓe naadi kaga c'est pas grave ɓen bonnoɓe naɓe inno chaque militaire yoɓete 2 millions franc guiné ka hande ko hombo maɓɓe wona yoɓde hay e goto fonctionnaire ɓe no jooɗi hay e goto ala ka yoɓete buuɗi ala e leydi jama no jooɗo no inna vive général Mamadi Duma o yi ɗe o yaltingo 4 je hokkitata ɗum noon acci mouvement de soutien créano ɗum noon acci fop muɗum deƴƴi o hay plaque je waɗanoɗo ɗen ko hoorela fiyo laaɓa on ɓe fop majje ɓe ittiɗe ka fi hono ɓe tande par ce que ɓe andi déjà ko ɓe fewdori noon so yiɗo mi yiɗo poste ji o woɓɓe ɗon o posta programme ɗi gon toon min mi haalata fi ɓen noon ko waɗi namin programme ɗi gode ko ɓe rewri o ha ɓe yiide premier ministre ma misira ɗum na lawolan noon kono mi yaalnay hunde wotere toon a wawata wolde ɗo haalaji ɗiɗi sikka ɗo kamɓe ko ɓe feetuɓe ɓe wolinayi on ɗo haalaji onon tigui on Allah onon ɓe tawtode ɓe ɓe wolinayi on haalaji onon tigui ando wawi ɓe wolini on histoire on aray déjà tiendra à très bientôt Fodia Image Diallo.